Ebreno ena aso ewo Sompa 106.5 FM Accra enam Sompa 106.5 FM na afofie dai na ye kam so obetimi so anya ye ewo ye Facebook page na bra ho na ye stories ni nyina videos ani ye fe eda ho eno ye Sompa 106.5 FM Accra wo ba ho a obetimi ni ye akonakra na ewo ho na enam Sompa 106.5 FM Accra no esanso enenam ye headquarters eno nso so ewo Kumase ye Sompa 93.1 FM wo mu ekromu den na enam ho no radio stations bebre nso enam so na ansa na ebebo so na meka mo se eko ba simpiri mu woton adansie ho niema na no pa no nsia kasebo ena wuti no endpoint homeopathic clinic nso eje na baba tontina 74 missions so man wakwa babiem promosidor fortwisco energy food drink say anopai wo ho etesei ena eno achi no Sompa obi ba se fiada agro ni poso ewo dome market no wo nso eginam beverages for wo mo ebo yechidom multi quest for as a bibia glass fabrication installation wo mo ka ho ena yarn toothpaste ena ne brush wo mo nyina ka ho ne ria no pa no nsia kasebo no ye de esom wo no pai na ensem wo ye de esom mo no de di makotene no ebini political analyst wonu akure ya wasanya political risk and economist Dr. Odehyieba Ransford say galamse ko na ye ni abre no wonu ma ye ho adwuma ho munche mu be sa duoson de wo mo ne nkrata Osanje fu Dr. Kwame Nkrumah a wo ye Ghana mampanyi na wodi kan kotiase a enka wonya 116 years enra ena ye chef na nunti ne eye afofie da no na wode afutu ama Ghana fo se ne daachi ene ye daachi no ye behu a ye hu na bakosem ne obeye ye edeboy ene asatie bia amanyo sam ka ho na we Cape Coast mayor na ekasa yo wose nipa bia bibire awte asase yi so no we potential disable ntie hu disable for mobo na se wo bebu obi na wo bebra ne su no ebi ene tu tokonu no aban kwa wode ne fa so asema bo na mabre wusu it is a chief justice dibre no we ye free ho a me da so ye justice of the Supreme Court me bon e ben maye eno nso wuji free mensem na sansemi ena wo panyini eye Owura Kwaku Ansa Asare a wo ye director of the Ghana School of Law wakasa fa ho se ye na free ho no etiamra esese ye ka ho asem ene samra kuro ya no ayam preto so chiniye ka na so no nso ka na we de eduru abato a chiniyamba no wo mo yi nipa bi e wo sono mu a wo mo pe no e na sono manzo ayi bi wo chiniyem na ye hwan ne hwan ye de wondin ba management na sampanifo da Ghana Education Service ano GS for say krata bi nenam eye fake sa krata no eye fake sa krata na chese ya fa wadwuma no omanfo nya hweye pa e wo ho ene ye be kwa alata mamu ani obi ma so ya se timamufo a wo ho no na yetu wo mofu ye hia timamufo papa ya wo mo osubampa na mom enya srafo a tu ogu onkon ho na ye be san ka wo biem se ye beba NDC mu efi se Global Info Analytics wo mo so akire mu se de wo be di His Excellency John Dramani Mahama de se flag bearer ema NDC amanyoku no ene ya fofie dai wo mo chem se Haruna Idrisu adi kan Johnson said in Katina Tosmi no more Makanyina, Edina Becaho, near the Sumo Anope. And on the Abuano said, and Nakojo Sino in Siabremo Cassiabo. Ya no pay yes, Abo and Kaya said, Yamedi Chaya at the chair 26 ye bo ye ba, a Sompa obi bass and idea you may dinner to our 8 channel free hay 93.1 Aboagye Apam headquarters, Kumase, and I'm over be 21st Connecticut. And Sompa TV one, a equal 100.9 so at the Maya was anti-memo 98.9 Sompa Crona, a Bonahim Crudianwa, and now 101.3 a Domahim Crudia. One more water quenina to Yamantam 101.1, Attakradia 103.3. Ebiana Uo, baby to say Bono East in a Wood 90.7 Cransa Dienwa 106.1 yet Techmai. Na Kingdom Mankasim 106.1 so diama. And if I down for Radio France Bridge Memo www.somponline.com Eguho Facebook or there why no one can't so hinty Sompa 106.5 FM Accra and a Facebook no one more and a kayan who and pay triple A mine Aboagye Apam Daa many woman Akosua ago Aboagye who bet me from your Akosua afi ensem no yenyebre na yentutu ne sre
ene na basa emfama wano pay sesei wo my Ghana so a yesu nyina galamse ne ko na saa galamse ko yi eno na amati mamufuo bi kasa titru na amanyofo no sada na wo mo eka bi ebomu nso ebobi wo mo de akura ache se ebeya mampani woni create state of emergency na amani aba ho ama ehu sampa wo mo ni abre ne kono ho na papa yi wo political risk analyst wo san ye economist Dr. Tio Champon na washa ase ebo adoma bi mu se Ghana fo moma maso emra ha na moma mani nso enkonsem bi ho galamse ku na ye ni abre no de eku yempa ne se wo mo a asa wo hwene so se wo mo de ye adwuma ne bi kura emra ye wo se wo mo di so nkrata se wo de ye adwuma no emu ba se wo ha mu nche mu aduoso wo mo ne nkrata enso wo mo ye adwuma se small scale miners Dr. Champon airline no ho asem and what can you? Almost 40% of the gold output that we have in Ghana comes from the small scale mining sector. And probably even now with gold board and all the other interventions taking place, that number is probably gone up. Number two, 70% of all small scale mining activities are not licensed. And even amongst those that are licensed, we are not even too sure, the mining practices. Let's repeal that LI, the 2462. That is part of the problem. The LI that the government and the Mineral Commission and other bodies, the authority to license all these manner of people to actually go and mine forest reserves. And no, Dr. Tio Champon, our political risk analyst. No, was an economist. And near mamma, your phobia to me, I am a good influence. Penny Wabin or Hopper. If we know the battle, sir, we saw LI through Hokra, said a Ghana for a state of emergency. And no, any quampa, befaso. Na yetimi akon ende ye britie mu de na mum britinte mu de no ochirem. I think fundamentally, if you impose a state of emergency or to even borrow Roxanne's words, a security zone, right? That is just going to be a short-term solution. It doesn't fundamentally address what I call the supply side issues that is actually driving the menace, right? Because again, we've done a number of these interventions. It's not really well. Dr. Tio Champon, a political risk analyst and economist. Wono and actually galamse kono. Kwan was a faso na yakono. Meka usana na KJC Company Limited anopo no nsia kase bo na hutie no na Ghana ye mampanyini a wodi kan wasanje for Dr. Kwame Nkrumah nkwoti ase a enkenra ene onya 116 years oha ene dunsia nanso fofi antwata edi wanuru ho nanso afibia ye di birthday ye di na woda evise esa wo betwa to ho ne adwumapa ne adwumaden no ye yifiri mu a enye ye Ghana abakosem mu wasanje for Dr. Kwame Nkrumah wo yifiri mu a enye ye United Nations wo yifiri mu a enye ye African Union wo yifiri mu a enye ye European Union wo yifiri mu a enye ye ne bonne bo a wo bo ye nyina wiase nyina etenenka na enra ye di na woda no enam na hyebedwani o elembele Honorable Emmanuel Amakofi bo ade atodwa se sa wo hye wasanje for Dr. Kwame Nkrumah ma ne bo ene ne modern bo a wo bo ye no a na ne swade hu na ekuta no Ghana fo ye betimi ye wia ne de abobra ye nko wia sa na ne swade hu no ne vision no na ye mfa mebobra no na be me ye daache ebesi ye yie na eno na Honorable Emmanuel Amakofi bo abo amane se wono wotiwe wo yo so for hwensase ene obo ade agapade so ye pese Ghana kon kan pa ye kan wasanje for Dr. Kwame Nkrumah na woda no enye no nko na sese ye kai oku bi a ye kobiti se illegal mining galamse ni ade nya na bre so na bi ni ho efi se wode nanamo sisi ye pa etisi ekofa ebetimi aboa na ye nkrofo ho no ba bia wo firi no ene wo mu bo twi ne tsada ko shefa na ye di na woda etoso wo ha ene dunsia na eno ene wo so afọ wo hyensa hwedwumade so eye Minister of Tourism Honorable Jifa Gomashi wo bo amane se hu behia se Nkrumah Fest no ye be pagam na ye festival bia ye de kai ne dwumade wo se ba se betimi aboa ama man na fa ntuma pa fra na nsrahwe dwumade no atre na Western Regional Minister Honorable Joseph Nelson so ere na no to mu bibra ni pabo twi ne trada ekopie no akire se Nkrumah Fest no na nwum to wom amamre ne amane wom osaje for Dr. Kwame Nkrumah de obeye nyina no wo mo ebo ho dawuro eno nti Ghana enkoso anye ne saa na beboa amya fa yentoma pa efra ene entoma pa na yegusu pese ye fafrei eno ne se ye betimi ahwe wonu ma eni bie na wo mo nso atimi abo wo ho pagya na sansemi pie bra Cape Coast Mayor ya mfimfiri mantemu Honorable George Justice Sasa otua wonu ma no na wo kokoye aye bi ewo Cape Coast School of Deaf ho sada ena anso ho Obom School for Special Needs ho nso obowura ho
na no ene wode emo asikyire anwa toiletries mo ene akade ahodo ebeboa ama wo madisua akọ animu wo konso na anya ono nko na nam sampani se ntaso nko nante na nanom ahemfo ne ahemafo bi e wo mpotamu ho ene asoafo bi kan no ho sare na assembly mpanimfo nso di nachi ema won mokoi emu na justice asa ewura George de beto so achese nipa bibre bia a wate asefo asase isui no wo ubetimi aye disable amana yeye breko a wonka bi nhemu ni se honti won de saa ye de ya wo mo ye de ama wonu ma enibi na biribi nti wo mo di dem no wo kan e de akere adasase obia potential ubetimi edi dem amana yeye ni se honti obi di dem a yensusu na yen hon wo mo na mo ye wo mo bia yen fam wa wo school for the deaf and blind na special school a ho wa bu one of my job to there my doctor na we need to make bia wo ti go from bill to head zama we here no we to ma boa na wo sack bi yebe was in some akre na adwenyem oye won kanzi asam e wo dem school a ha no e hwe won akwantempo na o ha won roads onye mo from sabi we won waze Cape Coast Mayor Honorable George Justice Arthur Ekasei na wowie no Deputy Central Regional Director of Education one say wo hwe akire acting is imitation of fashion na Mame Harriet Idonsego ena nso kasa ye no odi bi to so woda onabo ase ena afi woka ajanka kasa no da se bi mra biu wo se ajanka ka na nwumre pe na ade kyen so de obedi ena wo hwehwe Metropolitan Chief Executive. Say, one pie and a banyan, to a wash hen. In Naloti can bang, lay a young candia or the brain. In the sorry brush makes you, and you will go on Yamakakaba. In fact, when in his so, now it will honor with Yazi, Sompa 106.5. They would do what you need. They would do an area to say, but it's not there's Bano, she and Papa. And there's Bana, what to be under, obey him. Deɛ say wo hwe kyerɛ sɛ kwankyerɛfo abadi akyerɛ hwe nwumasua so ɛwɔ mfimfini mantemu Ewura Harriet Adensego ene kasai na yeto akase bono so founder edema Mount Crest University College was also a former director de Ghana School of Law Owura Kwaku Ansa Asare wode na dwenhye bi atodwa de afase former Chief Justice Gertrude Araba esa batokunu se we Chief Justice na samampanye yi ne to ase akonwa anaso waje de bre na firi ne nsam a wontimi nkase wo ye Justice of the Supreme Court no nso waje de afiri ne nsam wose eno any legal foundation bia enyina emra bia so na bra 8 congregation edema Mount Crest University College Jumadi Akosua na adesuafo be yoha edua sanson 137 students wo mu ewie no ena Owura Ansa Asare ebokoko se abani nya hwe yie pa research esabone na wo cha to ho no ebe ha wo man Ghana pa ena mpanifo bebre nso aka oma no atomu na wo chem se wo hye bebi e fa na constitutional process no ene amamu omura no a atra article 146 of Ghana 1992 constitution no Chief Justice ekwan fa so eyi ne ho na ye Chief Justice free ho a wankase wo ye Justice of the Supreme Court nso a wo be yi na free ho it is a wagina article 146 so na wo de na yi na wo yi na free ho e dan e no ye Justice of the Supreme Court nso wo yi no e free ho it was sa de na ekoso no ene sa de o say misbehavior and incompetence no ene no so wo ba amane se no so ya nhwe yi adabia nipa bi begina so e de aye ne ma ensem fata eti kwan aban fa so ma mi woni na ani ne yie kura Chief Justice Dada Tokonu woni na ani ne yie ayi ne to ase akonya na ne di bre wan ko pension po wanyina dwuma anwie obi a wo bomode abɔ ne bra na bia wo nhya na amonyo sempidi abayi obi afiri ho no saa de ne ya hwe yi a ebenya nsunsuanso bɔ ne ɛwɔ Ghana so invited to answer petitions for a removal as Chief Justice, not as Justice of the Supreme Court. And in that, I think that we administered common law rules oblivious of equitable principles. Our law consists not only of common law rules, but also equitable principles. And that is why we find these enshrined in Article 11, Clause 1, Paragraph E, and Article 11, Clause 2, so that in dealing with what to do or deciding what to do at this last hour, my advice is that the former Chief Justice
we and someone former director the Ghana School of Law was sanso ye founder the Mount Chris University College and Obama near Owura Kwaku Ansa Asare say ekwan ya Chief Justice get to Araba esa batokonu eyi ne tosia konya ne sanso yi na free ho say Justice of the Supreme Court no wogidi say etia emra ene emra no say ne sika no titru ene abatuo mu ana se nipa adwenem Chiniyama wa adwena wo no mosusu se sonoma no kwa akoto aba yi kandifo a de nka wo monyi no mra ana afie sonoma no nso wo de wo mo hwe no wo chiniyem se wo mo kwa akoto aba yi wo mo kandifo be kura franka de wo monyi no emfamra na we na executive director na wo no anso head of research at the Global Info Analytics Yewura Musa Dankwa wa biebie nsem bi ani ede kire Ghana for se sesi ayo frechini yema awo mo asinsi yo pa e wa manyokunum na abusa sesi asa sono to abayi flag bearer ahwan ne wonyi no wo mo odin awo mbebo na chiniyefo ni nyina ehwese sonofo ni nyi Dr. Alhaji Mahmoud Belbo Baomia ana afi sono ma no nso se wo mbeyi bi obi de naba e wo chiniyemu a ene nkanya chairman general Yewura Johnson ase edunkatia na de ntia Yewura Musa Dankwa wo ka sa asemi yesa de wa mo ne danta no on ne nimba bia ne tokwan da wono na akari niema no ne wahunu die ntia wo ka sa. We are seeing phenomenal and trend that we are observing. The key thing we've seen is that the NDC voters prefer MPP to elect Bawumia, and the MPP voters prefer NDC to elect Mosquito or Aruna Idrisu. Global Info Analytics. One more executive director, head of research, na wakasa ye Yewura Musa Dankwa. Na sansam kronoa na Global Info Analytics efa NDC amonyokuo no wana ekwakotu franka no wase competition bi a esi wo party ni mu no enya asam ketwa wo mo pri wo muti no edoso na Musa Dankwa ye executive director head of research ema Global Info Analytics eba amane se amunsusu a ye bobodi na ye very close wo mo ben edini die epie na mom no July no ebra wo bu akontawie no na Haruna ena edikan Honorable Haruna Idrisu our Minister of Education no ni din epiem awosan ye mashebedwani e Tamale South was one de ni din epie pa ena de wota ne to pa no NDC National Chairman Owura Johnson ase edunkatia ena de otaye ase edunkatia chi no ota ne to pa no ena ne kon ho Dr. Kese Atoforsen wo mu so wo mu nyina epri wo mu ti ewom Owura Dankwa ebo amane se san hwehwemu ni kire se competition na form sent wonu ni hwehwemu a wo ye wo July no Honorable Haruna Idrisu enya 27%, Johnson ase edinkatia enya 26%, Dr. Keselato Force nya 22%, Julius Zebra krofo body di wo mu ka so no kra na edi kan ono no research no to so 4 wonya 11%. Samuel Okudzecha Black Kwanti se munimu a foreign affairs minister onu so ni di kuram according to recent polls Global Info Analytics edi aba bonten no wo mu chem se onu abu Samuel Okudzecha Black Kwanso wono wotoso enum wono so 8%. It is a wo chance any panum yi onu abu Haruna Idrisu number 1, Johnson Sedin Ketiata ne to number 2, Dr. Kesla to Force ne to number 3, Julius Debra ne to number 4, Samuel Okudzecha Black Kwanti ne to number 5. Wo mu na omu di na peja say stiff competition na Akosua party me fi say enche akato na bro 2028 na His Excellency John Dramani Mahama ye jana kwan constitution na ma ho kwan so obepre eti party no wo mo pese omutu franka no wo mo yi wo mutiama. The most recent poll, which is the July poll, has Haruna Idrisu on top, followed by Asiedu Ketia, then Atoforsen, then Julius Debra, then Ablakwa. Yes, if you look at the poll, Haruna Idrisu on 27% as at the July poll, Asiedu Ketia on 26%, Atoforsen on 22%, Debra on 11%, Ablakwa on 8%. Eti wei nhwehwemu aba Global Info Analytics July post no NDC mu wodi ebetu dwa opani Musa Dankwa wono na executive director and head of research ma Global Info Analytics and wode sansem no etu dwa na mamento so na memfa Ghana Education Service de no emra Ghana Education Service for say fake recruitment letter bi nenam
eti krate babontin Daniel Fenyi oye head of public relations Ghana Education Service and odene nsa hyasie was mpanifo anase management da Ghana Education Service ano wo ma hu se letter bi nenam social media kire se ya ma financial clearance e de ama recruitment efa 50,000 teaching and non-teaching staff was say enya nokre wo mo se financial clearance ya yipu apom abrewa ayipoma kwam sikasemu no ye bibi afri ho eti ye fa chekere for teaching and non-teaching staff be empema duonum no enya nokre eti sa akrata no ye fake and which no so must say fake letter no free Ghana Education Service ho it is a wo no ya ka che say afa wo a ya hwe yi wo nkono na wo be kira de wo bra wo nya katua and wo must say ebra no so an ye safata no Ghana Education Service at the Befa Ministry of Education wo mo twumade nyina so no mo de atodwa na de nenam social media ne de owura de ne afenyi oye head of public relations at the Ghana Education Service say enya no kure Kasiebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra. Na ye come say Nana KJC Company Limited. Anopa no nsia Kasiebo na wutie no. Wonso ubesi wudan. Na ubesi wudan na wawie dia. Na ekwo ba simprimu na me kamfo dia ma wo. Se wonsi dan da. Wonim kwan efa soto foundation. Ete wo pafutuo ni akwankyira bra. Na benya free consultation. Wo anu atandense ho niema na free nkyɛn. Enye baabi akoto adansi ho niema na adansi ho niema na odigu nkwankyɛn na wosi emefa nkoda bi ekuo ba simprimu de wo bo adwuma na adwuma pa wo bonti na Ghana fo amonone obi agye na to free consultation so eno nso ekoso na no na Central Steve former and truck na afesu trailer edeka ho outstanding services 2023 it is a wo komase ne nkran depo akese mantam dunsie ne nyina wo ho friend was 020 435540 020435540 na wodem promise dosi anopai eya fofie da and a holiday. Now so holiday na wo fie no. Bomodian say Twisco energy food drink no bebo bidie gu boso. E say wo bobia e delicious e dankasa wo touch them abeda wase. Vitamins ahodo nyina ewom e delicious and e chocolate. Tata kwashi koko ni bi ene ye de aye. Ene asande enafort awo no. It combination energy boosting minerals and vitamins B, vitamin C, vitamins D, iron. Ni nyina ka ho ntia no pa de promoted for say good morning. Ye the Twisco energy food drink no a e 2 Ghana cedis per 2 Ghana cedis per enso de nanse enso hye enso nwunu na wode awo no Twisco power your dreams and a day Tantina 74 mesha yana nanom tete de entia no wo monyare da de entia na sintutuo de entia da bia wonna from the say na wonnom ne efa ne dudo no na no na anwuno say ye de aba current technology ya yene tise nsuo na nso nua no nyina bi wom edi eda so na fa ne Tantina 74 mixture eti na ya afofie demesrew fa bre na check baabi wunuro si no se Tantina 74 mixture ni ho enti na nuro ne do so no se Tantina 74 mixture si ho a wunto aduro bi abiem e se Tantina 74 mixture ne boawo e de ayaresa papa e na brewo immune system asojafo na woni paduam no wo ma na ho den ma de gina na so e immune booster papa bi a DHC ye de afra ama Food and Drugs Authority agiatumu na wo hese de esi aye ni green na si ho na no pa bia wo bobi awia bobi enumera woni yare tonkwanta wa pai sa wonum Tantina 74 mesha woni yare tonkwanta wa pai etiene je number na fresesi a 024 6073498 02460733498 and 050 1628931 050162891 Tantina 74 mesha ye no Tantina 74 mesha immune system bejina so Tantina 74 mesha yare suro yare bejane Endpoint Homeopathy Clinic more than 17 years Dr. Duboatin ebepie Ghana han wo born nsesen e was spent se kwan so baby the free ho share signboard no eti udru okura akwada be kire wo and udru ho baby a taxi rank ne wo no ye free ho share signboard ya brosan bi din ene bro no bi din udru na busasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi abekire ko a doctor for ne nurse for mu giro mo na so bo adwuma e ma adwuma ye fe eti ye mu bo yare ana braspenters rose wo nkran ananse bia infertility brane emfa homeopathy so emwo ananse bia prostate in men prostate enlargement wo komase so a chronoma bo hia ananse bia ye kidney ananse nerve diseases ananse liver anawo physiotherapy ananse massaging eno so ni nyina wo benya bi e watema community 22 ebi wo ho
ho ena sprinter share signboard ena Kumase Kronoma Bohia eti Ghana foi brane yemfa homeopathy so fi se no na bi ne abonten na yemfa nsa wo yare Dr. Duboatin adwuma pa wo bonti Ghana fo eni ne ho agro enye nwanwa so achi abasobo wo Ghana ne amono ne friend 0244867068 0244867068 and 0274234321 02742343321 na eno ano no nyame yadom afiada ena Sompa ye hia Domi market na ye di obi bus no apie ho ye home so ye ba ye de ho asem nyina ebeto aso Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atu. Na fa na moko. Yekoye training wa garden nim. Na me prene. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya pesa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po inkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomu di hu hear me. Sompa Power your dreams. FDA aji ejedi inkrato yato. Tontonte. Yenno nsane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka free na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia wobenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA aji ejedi nkratoe yi atom. TV Emma Akosua nokre Emma Akosua papa ampa abusua yenkonkote kase ni ti ewo obi maaso na alatama mu na miwura eho na sra pene baako wono anso na sesei woye chairman ede Emma National Drug Law Enforcement Agency we chief executive officer anso ewo alatama mu Brigadier General Buba Mawa wone na ekasei na sankasa we odekwakoto dwa ewo Nigeria Military School class 1982
wɔn afiafi nhyehyɛ mu die a wɔn mu die deɛ ɛtɔ so duasa nwɔtwe yɛ ana wɔn mu die aseɛ no wɔkɔ kasa yɛ ɛna wɔkyɛ sɛ alataman no baabi aduri ɛwɔ sɛ wɔn hyehyɛ no wɔn hyehyɛ ne yie kyekyere ne yie te sɛ deɛ Ghana yɛyɛ resetting no na ebetumi ayɛ yie saa ɛnya asrafo akintira wana alataman ne hia na emom timamufu a wɔn ɛde nteteɛ pɛ yɛ adwuma wɔbu adeɛ wɔn di nɔkorɛ na ɛno akyi no wɔn pɛ wɔn man yie ɛna ɛbɛma atumi agyina na wɔka wei no na wɔka bɔ Nigeria military class na baso pa se wo mu ntumi ekura no wo motimi de Masha Hassan Abubakar wo mo de naba sesei wo eba srado no mu a ona twi wo madupre won krashe da Vice Admiral Emmanuel Ogala wono nso efiri wo mo class na mu enti eba latama mu a obeka se Nigeria military class names no wo mabobra papa na emum wo mo ma de wo mo wo no entensan timamufo kasebo no si ensema de somo no pay dedi makotiri no ebi enie Global Info Analytics edin hwehwemu bi abachem se empanifo apri wo muti so mo beti frankama NDC no ono abo Haruna Edusu wono ena ehuri edikan ene Global Info krona wo se sia obisa so no ma se kiniyefo ntro aba ma hwan wo mo se edu nkatia ena obisa kiniyefo nso a wo mo se sonofo Wamontoma Bawumia. And Mashebejeni or Elembele was Sansu or Swafo share and Sassino Aboagye Apam Daa Honorable Emmanuel Amakofiboa. Watch him said Dr. Kwame Nkrumah when you feel her any dunsi and quartiasia. Etia Kaino and Niswadi Huno, Ghana and Kofa Biem near Dachi Ebeyefe. And yes, I better nagadam say ni ho. Nene yebeti mi akondia. Enye state of emergency. Dr. Echampong ene kasei. Onwa kwaku ansa asare we director, former director the Ghana School of Law, and we founder Mount Chris University College which him say, Konya Chief Justice Dada get to the Rabato Kunu, ye ne twasia konya say Chief Justice no, now we Justice of the Supreme Court so abaya ye free hono etiamra any kwanse ebasa akra. Afe ye ko amanoni diem, eno na alatamamu Brigadier General Buba Mawa, woka se alatabe gina ne naso a wono ma wonsie entitepa nyamisuro na afi womwo ahonfama de moman no ye ne de kasebo yesu monopai eyeme Akosua Aboagye wobetimi afrem Akosua nhira me ne doba triple man Odehyieba Apam Daa ye dia seda ma na KJC Company Limited ko ba simprimo awoton adansi ho niam papa ne boda form endpoint homeopathy clinic a wofa homeopathy so e dia yeresa abrewo tonti na 74 mesha wonu mo bia na chese wanye woni padua bro immune system ne be jana na so anopa Twisco energy food drink na fofie dey na wobobi e dia gubo so kaseboy every encrying Sompa 106.5 FM akra no e fa your headquarters e wo Kumase eno ye Sompa 93.1 FM wo Kumase ho ayiko ye 100.9 Adam for Radio or Paris France Sompa 101.1 FM Takwa de Sompa Techima Sompa Sunyane Sompa and Kranza Sompa Doma Sompa Mankasimi Kingdom 106.1 and a decoder Subabia Radio 1 Sompa FM and now your Facebook page no like and share no follow Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Sompa FM Live your website www.sompaonline.com Yadamu yina see ba the Ghana Today ebetwaso Point homeopathic